Iyi ni Klaus Night, gahunda y'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse itabi rya shisha mu Rwanda, polisi y'u Rwanda iravuga ko igiye gutangira kubirwanya ndetse no gushyirwaho kw'amategeko hano warenze ku mabwiriza. Perezida Paul Kagame yasabye abantu guhagarika imvugo ivuga ko u Rwanda rwateye imbere kandi n'amahanga akabaha yigira ku Rwanda. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières riratangaza ko abantu basaga 6,000 bo mu bwoko bw'abarohingya bamaze kwicwa ubwo birukanwaga mu gihugu cya Myanmar kuva mu kwezi kwa Kanama. Ni amakuru ya Klaus TV mwateguriye kandi mugiye kugizwa na Getashya Biziyaremye. Kuri uyu wa gatanu, Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse itabi rya shisha nyuma y'uko bigaragaye kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abarinywa, ndetse n'abayobozi bakaba barakomeje kugaragaza ko zitera ibyago byo kurwara indwara ya kanseri ndetse n'umutima. Mu itangazo Minisiteri y'Ubuzima yashyize ahagaragara ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, ryavugaga ko guhera kuri tariki ya 15 Ukuboza itabi rya shisha rihagaritswe gukoreshwa mu Rwanda. Itabi rya shisha ryari rimaze iminsi riharawe n'abatuye mu mujyi wa Kigali no hanze yawo biganje mu rubyiruko, bakaba barinywera mu ruhame cyane mu tubari. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Jean Marie Vianney Gatabazi avuga ko bagiye gukorana na polisi y'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'amahoteli mu rwego rwo gukumira abacuruzi itabi rya shisha. Guverineri Gatabazi hakomeza avuga ko bagiye no gukangurira abakuru b'imidugudu kugira ngo hatazagira uca leta muri humye. Twebwe icyo twakore nako twananye no kugikora ko na guverinoma ya RPC mu polisi y'Amajyaruguru tukuvugana na bagize secretary, ariko natumye inzego zacu ab'umudugudu mu mujyi wa Musanze ko meya vice meya uri yahamagara inzego z'umudugudu kuva ku mudugudu, kuko biriya bintu biba biri mu makaritiye ushobora kutamenya aho biri. Twasabye abakuru b'imidugudu bose bo mu ntara y'Amajyaruguru bo mu mijyi mu ntara y'Amajyaruguru, ariko cyane cyane duhereye Musanze aho twabikubwiye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SPT wose badege avuga ko bagiye gutangira kurwanya abakoresha n'abacuruza shisha, ndetse hagashyirwaho n'ibihano bikarishye kuba zakomeza kubinywa. Bivuze ko guhera uyu munsi abantu ubutumwa bugomba gutangwa ku buryo bwihuse, uburyo nta muntu wongera gukoresha shisha, yaba uyinywa yaba uyicuruza. Niko bihagaze uyu munsi. Hari ibihano byaba bihari bizaba bigonga babandi bazinangira bakomeza kwikoresha bwihishwa? Bizaboneka ariko bitari uyu munsi, kuko uyu munsi itangazo nkariri yari barigira inama abantu ngo nimuhagarike, riha ububasha polisi kujya guhagarika n'izindi nzego no gutangira kwigisha, mu gihe nk'uko itegeko ribihera ububasha Minisitiri w'Ubuzima hazaba hashyizweho iteka rigishyira mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge. Icyo gihe ubugenzacyaha bashinzwe kubahiriza amategeko bazatangira gutanga n'ibihano ku muntu uzaba wabikoze. Birumvikana ko hari iminsi mike isa nk'aho abantu bahawe kugira ngo babihagarike, wenda ntibanahanwe ko bavuga ko batabizi, hanyuma iryo teka rirajya gusohoka abantu bose barabimenye, ubirenzeho ahanwe. Inkomoko ya shisha ntabwo izwi neza ndetse ntivugwaho rumwe, aho bamwe bavuga ko yaba yarakomotse muri Turikiya, abandi bakavuga ko ikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, nubwo hari abahamya ko ikomoka mu cyahoze ari ubwami bwa Perse, nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabyanditse mu nyandiko cyahaye umutwe ugira uti Smoking Shisha, How Bad Is It For You? Iyi nkuru ikaba yarasohotse muri Kanama 2011. Ikigo gishinzwe gukingira no kwirinda indwara Centers for Disease Control and Prevention muri Amerika gitangaza ko shisha yatangiye gukoreshwa mu binyejana bishize mu Buhinde ndetse no mu bwami bwa Perse. CNN yo yatangaje ko shisha yatangiye gukoreshwa mu bwami bwa Perse kuva mu kinyejana cya 16, gusa ngo abanywa shisha bo mu myaka ya kera bakoreshaga itabi gusa, ariko aho yatangiriye kuvugwamo impumuro nziza ngo nibwo urubyiruko rutangiye kuyitabira cyane, nk'uko binemezwa na Dr. Vianney Prasad, umujyanama mukuru mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe n'iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima World Health Organization bwagaragaje ko umuntu ukurura umwuka w'itabi rya shisha mu gihe kingana n'isaha agiranwa nuba anyweye amasegereti hagati y'ijana ndetse n'amasegereti 200.
Perezida Paul Kagame yasabye abantu guhagarika imvugo ivuga ko u Rwanda rwateye imbere kandi n'amahanga akabaha yigira ku Rwanda. Ubwo yatangizaga inama nkuru y'umuryango RPF Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko abanyarwanda badakwiriye kurangwa n'umuco wo kwirata ndetse anabasaba kubigendera kure. Ubu ndi kaneza ububaye bwa gatatu ndibabwira mwe banyamuryango bayobozi bakada, urwo ntabwo ari ururimi abantu bakoresha bazima. Mubirekeraho izo mbaraga zo kwigamba zo kwirata ko abantu baza kubigeraho, tuzikoreshe kukubaka gukemura ibibazo bifite ubwoko. Perezida Paul Kagame akomeza avuga ko ubwo yari mu mahanga yakurikiranaga ibiganiro byose byabanzirije kongere y'igihugu y'umuryango RPF Inkotanyi, maze abatanze ibiganiro bose bakagaragaza imvugo yo kwiyemera. Iyi mvugo ikaba imaze kugera no mu rubyiruko. Nakomeje numva imvugo hano, abantu bahaguruka akavuga ugiye gutangira akavuga ukuntu no kuvuga cyangwa ngira ngo icyo nshaka kugeraho ni nko kwivuga. Abantu barivugaga, kwivuga murabizi uko kwivuga, umukuru ahaguruka umuto agahaguruka ukavuga ko abantu amahanga aza kutwigiraho, amahanga afite ibya twigiraho. Iyo mbyumvise bintera ikintu cye. Iyo mvugo ni mvugo ki? Biteganyijwe ko inama nkuru y'umuryango RPF Inkotanyi zarangira kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Ukuboza. Iyi nama ikaba yarahuriranye n'ibiro byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 uyu muryango umaze ushinzwe, dore ko washinzwe mu mwaka wa 1987. Inteko rusange y'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere mu karere ka Ruhango yafashe imyanzuro yo kunoza imikorere y'amatorero n'amadini, kongera uruhare rw'ihuriro mu kwesa imihigo y'akarere ndetse no kunoza imikorere y'ihuriro binyuze mu mikorere ya komisiyo y'ubukungu, iy'imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza mu karere ka Ruhango. Umwanzuro wo kunoza imikorere y'amadini n'amatorero werekeranye no guhagarika by'agateganyo insengero 12 zitujuje bimwe mu by'ingenzi bisabwa kugira ngo zikorerwemo. Uwo mwanzuro uje ukurikiye isuzuma ryakorewe abafatanyabikorwa bose b'akarere barimo amatorero 32 mu mezi abiri ashize, rikaba ryarakozwe n'itsinda rigizwe n'abahagarariye inzego zifite aho zihuriye n'abafatanyabikorwa ndetse n'abahagarariye abafatanyabikorwa. Ihuriro ryagaragaje ko hari amatorero adafite ibyibanze bituma ashobora gukora mu mutekano usesuye, nk'inyubako zishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abazisengeramo, insengero zidafite intebe zo kwicaraho ndetse no kutagira ubwiherero. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu Twagirimana Epimaka asobanura ko uyu mwanzuro utagamije guhagarika burundu ibikorwa byari amatorero, ahubwo ari uburyo bwo kuyakebura kugira ngo abayahagarariye mu karere bakosorehe bidatunganye. Umuyobozi w'impuzamatorero mu karere ka Ruhango Pasiteri Ntakirutimana Vincent avuga ko yemeranya n'uriya mwanzuro kuko ibyagaragajwe n'isuzuma bidashimishije ugereranyije n'icyerekezo igihugu kirimo. Kubirebana n'imyanzuro iganisha ku ruhare rw'abafatanyabikorwa mu kwesa imihigo y'akarere ka Ruhango, hashyizweho umwihariko wo kongera ubukangurambaga ku bikorwa bisanzwe muri gahunda z'abafatanyabikorwa ariko bifite aho bihuriye n'imihigo y'akarere. Inama rusange y'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Ruhango iterana kabiri mu mwaka. Iyi ikaba ari ya mbere muri uyu mwaka w'ingengo y'imari y'umwaka wa 2017 na 2018. Inshuti bakunzi ba Clouds TV, muri aya makuru ya Clouds Night tubafitiye inkuru z'amashusho avuga arimo neza.
ubuyobozi bwa Inspiration Backup butegura igikorwa cya Nyampinga w'u Rwanda buravuga ko hazatorwa ibisonga bibiri bya Nyampinga aho kuba bine nkuko byari bisanzwe mu gihe hitegurwa amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda aho 2018 Ishimwe Dieudonne umuyobozi ushinzwe gutegura iki gikorwa cya Nyampinga w'u Rwanda yavuze ko hazatorwa ibisonga bibiri bya Nyampinga w'u Rwanda wa 2018 kugira ngo bajye bafatanya umushinga uzaba wahize indi uko ari 3. Uyu mwaka tuzahitamo Nyampinga umwe n'ibisonga bibiri. Nago tuzahitamo Nyampinga umwe n'ibisonga bine nkuko byari bisanzwe. Impamvu yabyo ni imwe, twese turabizi ko turanashima abakobwa bagiye batambuka ibikorwa byinshi bagiye bakora byiza, ariko tubonye impact bigize, tubonye uburyo bisigaye bifasha abantu mu buryo butandukanye, twaravuze ariko niba umwe muri bo ashobora gukora akantu kangana gutya kakagira impact ingana gutya, bakoze ari group byagenda bite. So turashaka rero ko bakora nk'team kurusha uko bakora ari umuntu ku giti cye. Bwana Dieudonne akomeza avuga ko kimwe mu bizashingirwaho mu guhitamo Nyampinga ari isuzuma bumenyi rivuga ndetse n'iryanditse byose bikaba bitandukanye n'ibyashingiyeho ubwo hatorwaga Nyampinga w'umwaka wa 2017. Iradukunda Elisa Nyampinga w'u Rwanda ucyuye igihe avuga ko izi mpinduka zizatanga umusaruro uhagije bitewe nuko bose bazaba bakorera hamwe, akaba akomeza avuga ko uzamusimbura wese yazakunda igihugu bikamubera intwaro yo gutsinda. Guhimanura umukobwa utazi biragoye guhimanura umuntu utazi, ariko nyine imanura namuhano gukunda igihugu kubera iyo uri patriotic nyine ibintu byose birakorera kandi birakuryohera. Teganyijwe ko ku itariki 10 Gashyantare mwaka utaha hazatoranywa abakobwa bagomba kujya mu mwiherero, naho ku itariki 24 Gashyantare 2018 hakazatorwa Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2018. Iki gikorwa kikazabera mu nyubako ya Kigali Convention Center ku nshuro yacyo ya mbere. Amaboko y'abaruhuka ntiyazuba ku Rwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Twahiriza ikiremwamuntu ducyura impunzi z'u Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge nibwo buzubaka u Rwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Twirinde ruswa n'ibindi byose bidindiza u Rwanda, umutungo w'abaruhuka ucungwe n'abavuka Rwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Aje maza rugamba rugero rw'Ikuboza amarere ziharanira amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyi mizi irerekana uko jenoside yahagaritswe. Ubundi iyi nzu ni nk'inzu, burya urugo rw'umunyarwanda rwa kera rwavugaga ko ujemo yabonaga umutekano, n'inyamaswa ije mu rugo rwawe ntiyagombaga kwicwa. Nuko rero iyi nzu yabaye kuwazaga hahungiye ahagera yabonaga umutekano wose, mbese urani nka nirwo rwari rwabaye urugo rw'umunyarwanda rwa kera niriyo rusense. Hari kuzimu.
banguze inshuro 3 ariko gusohoka nabanje kwishyura barankubitaga bakambabaza ndetse bakankorera iyicarubozo mu buryo butandukanye benshi mu nshuti zanjye twajyanye bararashwe barapfa ngarutse muri Nigeria igihugu cyanjye nkunda igihugu cyanjye kuko ni cyiza cyane Libya ni mbi cyane nta muntu nagira inama yo kujya muri Libya kubera ko abantu benshi bari gupfirayo buri munsi abenshi n'abanyanigeria Intumwa ya rubanda yo mu gihugu cya Kenya iri mu mazi abera nyuma yo kuvuga ko nta perezida igihugu cya Kenya gifite. Depite John Mbadi yasohowe mu biganiro by'inteko rusange kuri uyu wa kane nyuma yo kuvuga ko igihugu cya Kenya nta perezida kigira. Ubwo yagezaga ijambo rye ku badepite bari bitabiriye inteko rusange, John Mbadi yagize ati: Mr. Speaker, the point is that there is no president in this country. Bwana perezida w'inteko, ubu hari abagaragaza amarangamutima yabo ko bazahabwa imirimo na perezida. Bwana Speaker, ndagira ngo mbabwire ko nta perezida dufite mu gihugu. Iri jambo ryababaje abadepite bari ku ruhande rwa Jubilee, ishyaka riri ku butegetsi bw'igihugu cya Kenya, maze perezida w'inteko ishinga amategeko Justin Muturi ahita amutegeka guhindura imbwirwaruhame ye cyangwa agasohoka mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko. Ibyo perezida w'inteko ishinga amategeko yakoze byari bikurikije ingingo y'107 ivuga ibiteganywa iyo hari umudepite ukoresheje imvugo nyandagazi mu nteko rusange. John Mbadi, I will not engage. Nyakubahwa John Mbadi, ntabwo ndi kujya impaka nawe. Ugomba guhindura iyo mvugo yawe ivuga ko Kenya nta perezida igira, cyangwa ugasohoka mu cyumba cy'inteko. Depite Mbadi yahise avuga ko aho guhindura imvugo yakoresheje yasohoka mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko akareka gukurikirana ibiganiro, ari nako yahise asohoka. Bitenje ko inteko ishinga amategeko itora abantu 9 bazayihagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAR, ndetse bakitoramo komite izajya igenzura abanyamabanga ba guverinoma ubwo perezida Kenyatta azaba amaze gushyiraho abagize guverinoma nshya ndetse na gahunda ye y'imyaka 5 ya manda ya kabiri. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières riratangaza ko nibura abantu 6700 bo mu bwoko bw'abarohingya bamaze kwica ubwo birukanwaga mu gihugu cya Myanmar kuva mu kwezi kwa Kanama uyu mwaka wa 2017. Hashingiwe ku bushakashatsi bwakorewe ku mpunzi ziri mu gihugu cya Bangladesh, umubare uraruta uwatanzwe na leta, aho bavugaga ko ari abantu 400 bari muri iki gihugu cya Bangladesh. Médecins Sans Frontières ikomeza ivuga ko ingabo zo mu gihugu cya Myanmar zahakanye ihohoterwa rikorerwa abarohingya. Kugeza ubu abarohingya basaga 647 bakaba bamaze guhungira mu gihugu cya Bangladesh kuva muri Kanama uyu mwaka wa 2017. Nyamara ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ritabara imbabare bwagaragaje ko nibura abaturage 9,000 bo mu bwoko bw'abarohingya bapfiriye mu gihugu cya Myanmar hagati y'itariki 25 Kanama na 24 Nzeri uyu mwaka wa 2017. We have published the most conservative figures we had. Twatangaje imibare iho ihinduka. Iyo urebye ubushakashatsi twakoze, twabajije abantu basaga 5,000 nk'umubare twashingiyeho ku baturage bose. Abenshi muri bo bari bafite imiryango yishwe. Mu by'ukuri iyi mibare iri hejuru cyane. Raporo y'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières igaragaza ko mu bantu 6700 bishwe barimo abana 730 bari munsi y'imyaka 5. Gusa hambere bari batangaje ko igisirikare cya Myanmar kisha abaturage bagera kuri 400 biganjemo abayisilamu. Some of these atrocities, according to the refugees we talked to, were committed by military. Dushingiye ku biganiro twajyanye n'impunzi, ubu bunyamaswa bukorwa n'ingabo n'abapolisi bakifashisha amatsinda yitwaje intwaro. Gusa turacyavuganira abantu bakiriho. Turacyavuga ihohoterwa ryakozwe mu byumweru 2 bishize kandi biracyakomeza.
Ubushakashatsi bugaragaza ko abarohingya bagera kuri 69% bishwe barashishijwe imbunda, naho abantu bagera ku 9% bagatwikirwa mu nzu zabo, mu gihe 5% bakuswe kugeza bapfuye. Mu mfu z'abana bari munsi y'imyaka 5, abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières bavuga ko 59% barashwe, abagera kuri 15% bagatwikirwa mu nzu, mu gihe 7% bicishijwe n'inkoni, naho 2% bicwa n'inzara yo kubura amashereka y'ababyeyi babo. Naha dusoreje amakuru ya Cloud TV, ariko kuri mwe tutatangiranye, reka tubibutse ingingo z'ingenzi twibanzeho. Mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse itabi rya shisha mu Rwanda, polisi y'u Rwanda iravuga ko igiye gutangira kubirwanya ndetse no gushyirwaho kw'amategeko hano warenze ku mabwiriza. Perezida Paul Kagame yasabye abantu guhagarika imvugo ivuga ko u Rwanda rwateye imbere kandi n'amahanga akabaha yigira ku Rwanda. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières riratangaza ko abantu basaga 6,000 bo mu bwoko bw'abarohingya bamaze kwicwa ubwo birukanwa mu gihugu cya Myanmar kuva mu kwezi kwa Kanama.